ole vai le si vai ngol mata upu fai u mate afe ma ia ma fa soa ia se ta afe mai le atau ai le keiso ele keiso le ole fionga ia na nai sunga malo malo sorry ia si so ia ku ki si le o monga o lo confirm le atau e tangata matautia le nali uto sa fai tono official par mia ko fia le vai par mia ya si mama fa si process ka ki alofa ki lo meu ki alofa ia to wala ngai le se me li lo lunga e konya ku lo lunga e ka ke musura yo so se ma yo sis e sa ro ko si ama ipe oh sorry esa wari or godfather mia ia kami ile lo fa e kami ka wai o nga fai sa wa ia fai ku sa wa ia le sa le ka sorry sei mau ke si ai ana nai ai so ko ma fo ia so ko ma fo sei ku ka li ko mai ia ku ra ka ya o ni ko ro mo ka ya o ro ka ya wa ka lo ka ya ya ko ro ku mo ka le mayorita ka nga ka ye le mayorita le nga emmo me ko ngi mai asi ole mo ki sa fa ia fa karikarir kai me vai par mia sira mai si vai o ko la o vas poio foi o ko la o vas poio lo ko mai do ya so ma fo tato me mo mai keison na night now ole keislia tasilia keisu ole van tali ai matutuli matanga ula ngore keis wa popular ele tu lang ole mea lena manu mai ai fa pe mai olana numero le sa ma wai information le sa sendi o ko lo alela waru so tanga ole vatele olela o manino mai e tu sai o su enga leo sa faia su enga ia ona la tu avele o ise review o official attorney general pole lo yesili ma olela o fa mala fa lo itele mai ai ele fa maunia now ele imoa se awili linga tatu por kalame ile detail so enga o tele loli atu pena mo mai ai ola fongi pauli mele o loa sa fai le sa kai asa le fongi le susuanga le inspector fai pa ya asa o mele ale ngo wofo foka o makni an masinga le fongi susuanga o le ACEO o le ale aonga se como que fue ya kuiloma e pinya ma ko dio su nga ele su ka nga nga su lo ya pisasi le fa ke ai ala painting le si su nga le si va o lo que kilo o su nga le mener ke fongi le nga mo ka fa mo ki ngoma la Afamasaga ko sa ngo el parmia porque fongi ngai no mela me o malava a peso suenga con yo lo yesili la cosa no fai la con la cosa suenga le si tra puno la vai prendere me ele si tra puno no fai mo cosa suenga no ko yo no ma ko yo no sila ele su suenga no ya ele ya le va fa pico independence la ko yes e ka va na independent le su suenga no fai o no fai con la velo longi eso le no fai ave le la ka we fone le fonga le yesili ele fai le yesili susuenga ma fai le fonga le no a sabe para ko ai le lo ia po independent standard authority fone le fonga para se mea le no e fai susuenga ne ala pa vo kamba yo fai susuenga kama firme e ka la ke kwa o le ke ko le fonga le ka puru fa a mese le sa ngo mangingo la vo ya Afamasaga lango ingal parmia
o ke fonga ngai fela se me bo ke fonga ngai a su makaro ko su ran fa lo o su nga su lo fonga im ka pu ele malos a im ka pu le so le im ka pu kwa malos ya im ka pu le ka so ga ele fonga pa mi fa fe pa na ku atio a vange su e ka mai ko miki le im ka pu le ele fica o que é uma ele se pisse ele se me sao se me ele como mas se me ele sao não vai e que a hora me foi a Afamasaga foi na benga me ia no vai me vai como se não foi bem né eu foi fa pipi ou fa pe wala ngo bem lá mo ele era com fino vai cambaia no carro pura com su aqui le fu o so mo benga la ko ia fa mai o ia la lo mi cambaia o fo ko fa nga non ko e kai anga family inga ko su nga fa ngi pa fai fai o lenga mo worker fo nga ngai ko mo me nga fai fa fena sa ho ngai o ke ele fa po ke ka ngai la ko ia se mo ho ia kia sa linga la mo ko ele kala fe ngai me le fai le piso le o ko va ko le la iki su e ka pure ele o se vai nga marosi o nga marosi so ku afongo e marosi so ku ka e le wa fi le fa so o le sila va nga tu pata tu fa tele e tu le enko le wa e au mai moni ma fa maoni i se unoanga ai o le sila enko le la vatua o le enko fo le o le matua to i lalo le saunoanga le fionga minister leo ato ai ma le o lo avem komisina le anga ile i mama le fa ingoa fa la wa ikele mai ngo swafangi saule le la u fa ya tu le anko le si side le o le side le e sili o fa ka wa le anga ka kia iangi o ka ko masa salonga ile ama le ai tato wo ile mamafa ma le mawalunga o le news o nga o se kangaka ke mentioninga se kangaka ai ta mo sua lie le imala malama le mingi ska leo le fionga le pale mia ai nga brief nga ia ele sui komisinga ele mama la nga fa pea o male ale no pisa tu foi o ile ala ingo fa ya tu sa mo ka ka ko mai iken kairo le nga olanga kala o se fai pule nga ma fua iloa o nga avere case le hit and run ma VIP case e aka ko fa opu nga fo nga le se upu fa fengo fie fa makalai ko so le hit and run ia it was just a normal hit and run ai nga sau lo le komisinga e u e ala yanga su enga mua nga fai ma fa pe mai o le masalo mia se fai pule ko ki se fio ko par kala nga sui a ko ale mas fia wa ave hier case war masinga fa pena o mal mele ko pui wa le fe ko o i la nga ka ke fa ai ke kele i upu matala le nga silia ko nga ma ai wa papa ai pom ke kele le la fa tu lo tana li ato nga sua la le o ai lava o ke le fa piko foi sa ukala nga Afamasaga a o to ia le la vea ai ma le fionga komisina ia Afamasaga ma no men mo to uma nga lava se ko su enga o mafu ai nga ko advising an parmia enga ki kango e sango inga melia o silinga ale to o silinga pe o se mea nga ko so nga fainga le tulo a wone ya se nga o fasing o fa so le nga ele ma me ia ale le wangi nga mai e ongo ko kilo la nga ngai ile ko su ngor makanga ruenga le nga ele ma ele o nga ngai fo e kulo ia vani se ele se leo he was not a nobody o le leo nga fa fea o inga se kasi o pale mia o le leo fo ia maua runga fa ku inga nga fa ku ia kangaka ka kia ia longa tu lo mai na ma le fia ko kere nga ruenga fa tu stala mainga ai tato wo pe ile issue le la o ke fisiria o nga fea nga ma fu ai nga ave se fa ku nga a o ai fo inga fa ku inga le fionga le pale mia
mention no le ngolia pai tamo mention lo langa ore ka unga lenga ka uma yai o ingala lenga lai foi ngo or vangi mongimo mo or VIP ka ko le kisia ora fesiri la o ai la lenga aver fo kwanga le o ai nga mali li e fai lo le ngole am ka o su kom singa le sis ka ka ko ia o ia fo sa wo mo fai lo ka pule inga na le mate fai atu wat er ma na ia ai fa so inga maka upungi le nga ka kala ku dunga i e toi open na duer ma fa so isi va e nga ile ka wi ngi ma fo ngisi tulo e sa o le mele sa ngo ia la fionga e sunga le atawa pe aka ko so enga o le makanga ruenga ku lowa o ke le fa ko tanga tauma ai pe wala fa ia atoa ona o men tutupu ye na ta ia mo isi cases a o le la fa ia a fai foi la o avele process so fa pengi wala nga o te le fisiringi o kere ko ia for official lawyer city la nga mangingo ar sa nga la fionga sui kom singa o lo ia wa mai are so enga a leo fa mai na mai a lore so enga ila ko nga so enga leo ona fato a avelo le official lawyer city se la ko review lo no winga a avatu official lawyer city nga ore review wa pe nga meet uma mea ia nga fai ile suenga ele ongi mind reader ia le official lawyer city e o aku fa pe mai o le ama le ai e o ala ko i ka ia la yo ava ku suenga a o lo no winga la ele tau mate e agree ia le official lawyer city ona olai wala to ona inga le suenga la ia ai ole fesilia ko fo ile amakanga ai se anga vave ai nga ioe ka leo e fai lo ile fionga ile pale mia ile sia nga press conference ai le fa ka ai le se fa ka di pea se mauti no le anga ele se ka mai kulowa ele se ka mai pasa la lau ile news le ai mai se ore tangata lea ua lea la fai rolo ngai ngoa ele se leo fo ile le nga solo ore kanga kai lua mare la langi onga ole sa aver par mia lua olona fo to lua o se tasio tamai tai tu stala so ole unga ri lea ole leo marongo lua o tangata e loa kele kanga so e sa tataula ya te e to e fo ia fisilingia o ai nga advising al palmia e fai lo ala mele pe afa pea o le ala ngaka ir so enga le o sa ngeli be e sia ka le fai su komisinga nga advice palmia le mo ki ngoa wo nga mo ki ngoa le California anai o su suan fai nga fai le komikila nga fai kai asa e supervisor fai ngia awa bai se fisiringia o ia lenga o ia lenga ka wende mo la fisiringia o ia fisiringia ale yo li poki o le lo yesi a fa ala bai se la ta se a bea la menga na le to fa to foi la dala ia haula no ka ko ka ngofi la we ka ki ia le ka ko kar ko winga ngi so enga mal le kar ko winga wala nga o le meranga o le miskelio yes o la uta to lo uma sa o le lei sa tauna to fia se independence commission foi le lau ke so inga me uma e lo ia e ngi famasingo retired o ngisi pe mas o le vinga la tetala o le melena sa tauana ai ka ko foi mai la i le onga o le o to fa fongat o le la wa kele upu makala o fai foi le kamari wa kele upu makala o fai ya vani ya ngai o ngai mafu isia leanga o le basic o ka ngaka iango mai au mai now tato wo le upu le fa pea o ai ka ngaka nga o mai fai mai kala lea o le fesiri o ai nga sausa ngoa mai ma mention le ngoa e le on ka ngaka fa ka va o le official le fa urungo le kemingi tu lo ma le fo nga sa ngoa e le fionga le pa mia top o ka ngaka ia ele ka officially nial integrity o la ko fa makalanga o I e ka oko ai le onga o ka ngaka I advising ale fionga parmia sa o ka ngaka uma ia lo ke foko inga you have to be really careful
Lenga o le fokuanga le ke avea. O mea ngai luai mai kulo I fofonga o le fionga de palemia. Is your best advice. E koi kiki ha o le loa ngai isa ngaka. E o mele eto. Kusa o mea isa ngō mai that's it. Asiaka e ro whangonga fōlele. A whai wa advice e su komisinga ia le palemia. I renga se me foi whapea. O ke whangia ngai lenga mo le ai. Yes. E umia se kaiminga whapea ngai le palemia ma su komisinga. A kofe ma se li poki. A kokoa. E mwhai e palemia o saungoa. O maua. O le ala makua I ka uma tu loa le fionga le li palemia. In other words, po makua I masangia le saungoanga lea. Mare kua inga mare ka ungo le suafa o nanai. A le ua fua mai. Ele ai se mea. Ele mo. O ai la o le apalasi e ile ko inga me whapene. O ke le kari inga whon mele siaka whapea kua I umar se o le palemia ia Afamasaga. E se hoi kia ngā mea. Le ai ele se mea ring kua I fo o mea ia moi. A le aka whaase. A fo le nā tonu. O le ao ngā tonu le nā o le tā wha ite. E toe wha atupu manatu. Le fionga le palemia o I fo le mingiska o leo. Ma I la tau tonu o loo fito I tonu I aile nei mata. Upulei ele o tau mawhaisese kuri apu ia kulou. Ia nai. Le ai. Le ai. Ai kau ke kilo uma. Le anga a whaila a uma loa e koe fo I mainga ngai sul makanga ruenga o leo. Whamaungi, le anga a su e saora su. Le a daua. A tatou ta oto ia ile unga le usau de kai miri ngai ole na. Pai o means e makua sao har su e ngai. E sao? Nanga ole usi ser makanga ruenga. Mokua ia fo le kamari. Ele se whamaungi ia. A fisiri la. O ai la e hongar ke fongi le wa fisiri ku piko anga. O ai la e hongar ngu mela le ko mai am kanga fa. Au a fe su ngu mela ngai ngu mela lai. Anga. Ngu mela ai pa fe su ngu mela ngai. Ai nga fa fea la nga sende nga ngai e au ngoa marsila fia nga ngai pe a fa pe o lana numero. O ai la nga sentinga. Wala nga la lelo la ora fa saren sikipi ruma ile suwa nga ngai le la kau kapenga penga pe a fa pe o le tete vai tu singa ia au mai. Alal mena le fa mangingo mai la ile atu nu po le ko ngula le menga fa ile ko inga fa pe. Fa ko fa mangingo mai. Ya, Paul pasu po penko o kango ngai kulang ke fongi sang kamora pe teksa ku ga ngale e pero pa penga ngai ke text halang ke fo ta ka fu si ku vo po si ku ngai ke fongi e ku kusa lava marka ka ngai ke fo e desi me la ku fo ke fongi ngai o teksa o la ku gra ya tele yo nei ono le tatou taimi le vanga le fiafi a o mata upu nei e avatu fa tupu manatu avatu foi la fa fonga mai le fainga malo e to sila ane ma sila ifo ma sila toto ina inesi nei o vaenga ya e fotu ia I walanga e fainga kele le melia o le au mai o ni fa matalanga la walunga mai fa pene e afia ini si o leo mawalunga ai uma enga o le whaingo o fie ia o le koe whapea mai o sasima na o umai le eise whamani nonga po le hafo ilo na mafuanga